Imwe mu nkuru zishimishije cyane mu itangira ry'uyu mwaka wa 2026 mu buryo butunguranye cyane. Perezida w'igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Burundi muri rusange kikaba kimaze gushyira umucyo ku bijyanye n'ifungurwa ry'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'undi mupaka wari wafunzwe uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mupaka wari warafunzwe mu ntangiriro za 2024, akaba ari imipaka yose yo ku butaka yafunzwe bigizwemo uruhare n'igihugu cy'u Burundi. Nibo bafashe icyemezo cyo gufunga iyo mipaka bashinjaga u Rwanda ko ngo rufasha umutwe wa Red Tabara, ni ukuvuga abagerageje gukora kudeta 2015 ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza bakaza guhungira ku butaka bw'u Rwanda. Ingingo Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda agaruka asaba igihugu cy'u Rwanda ko cyamuha abo cyangwa se abo yise ngo inkozi z'ibibi zagerageje gushaka guhirika Petero Nkurunziza ku butegetsi, nawe wari wo mu ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi, ari naryo na Perezida Evariste Ndayishimiye arimo. Nyuma y'ibitero bitandukanye byagiye bigabwa ku butaka bw'u Burundi, ariko n'abantu babaga baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko Burundi ntibwigeraga bubyegeka kuri abo bantu, bwavugaga ko abantu batorezwa mu Rwanda bahabwa ibikoresho n'u Rwanda hanyuma bakajya guhunga umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Birega u Rwanda rwagiye ruhakana, ahubwo baza gufata ingingo kuvuga ngo reka dufunge imipaka. Mu minsi mike ishize Perezida Evariste Ndayishimiye yaherutse kuvuga yuko gufunga imipaka nta kintu bimutwaye, ati nzi neza ko imipaka izagera igafungurwa ariko u Rwanda rwamaze kuduha bariya bantu. Ariko mu buryo busa nk'ubutunguranye, uyu munsi ku itariki ya 3 ukwezi kwa 10 kwa mbere 2026 hari amakuru meza asohotse ajyanye n'ifungurwa ry'imipaka yose yo ku butaka ihuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ubuhahirane bukongera bukabaho hagati y'abarundi n'abanyarwanda, abanyarwanda bakisanga mu Burundi, abarundi bakisanga mu gihugu cy'u Rwanda. Ibikorwa by'ubuhahirane bikongera bigakomeza kuko byagize ingaruka umuntu yavuga ko zikomeye cyane ku mpande zombi. Hari ibicuruzwa byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi byazaga mu buryo bworoshye, hari ibyavaga mu Rwanda bijya mu gihugu cy'u Burundi byagendaga mu buryo bworoshye. Hanyuma rero umuntu akaba yavuga ngo iyi yaba ari imwe mu nkuru nziza cyane mu itangira ry'umwaka wa 2026. Ishamake y'andi makuru agezweho tubone kugaruka kuri iyo nkuru yacu y'ingenzi ivuzwe ku ifungurwa ry'umupaka w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Makuru yihutirwa avugwa, reka mpere kuri inkuru yo mu gihugu cy'Uburusiya. Amabwire ko bwihumuye bikomeye cyane kuri Ukraine yarashe ku rugo rwa Perezida Vladimir Putin. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko mu cyumweru gishize ingabo z'iki gihugu zagabye igitero kinini cyane n'ibindi bitandatu byo mu matsinda ku nganda zikora drone, ibikorwa remezo by'ingufu ndetse no ku bigo bifitanye isano n'igisirikare muri Ukraine. Iyi minisiteri yavuze ko ibi bitero byari bigamije gusubiza no kwihimura kuri Ukraine ku bw'ibitero yagabye ku basivili mu Burusiya mu minsi ishize. Ibitero Uburusiya bwagabye hifashishijwe intwaro zihanitse zirimo misile za Kinzhal zihuta cyane ndetse kandi zidahusha igipimo. Iyi ntego nyamukuru y'ibitero by'Uburusiya yari inganda zikora drone nyinshi za Ukraine zifite ubushobozi bwo kugenda intera ndende naho zikorerwa ibigo by'inganda za gisirikare n'imiyoboro by'ingufu. Ibitero byibasiye kandi ibikorwa remezo by'ubwikorezi by'ibyambu bikoreshwa n'ingabo za Ukraine, ububiko bw'intwaro n'ibikomoka kuri petrol ndetse n'ibigo byifashishwa n'ingabo za Ukraine n'abacanshuro b'abanyamahanga. Ku 28-29 kuza Ukraine yagabye igitero ku Burusiya ikoresheje drone 91 zifite ubushobozi bwo kugenda intera ndende mu rugo rwa Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ruhereye mu ntara ya Novgorod, zose zisenywa n'ingabo zishinzwe umutekano wo mu kirere. Uburusiya bwamaganye icyo gitero buvuga ko ari igikorwa cy'iterabwoba ku gihugu ndetse busezeranya kwihorera. Ibiro bya Perezida byatangaje ko icyo gitero cyari kigamije gusa Putin ariko kandi kigamije no kubangamira Donald Trump mu bikorwa bye byo gushaka amahoro mu ntambara ya Ukraine. Mbere gato mu ijoro ryo kwa gatatu, drone za Ukraine zagabye igitero mu gace ka Kolyr mu ntara ya Kherson mu Burusiya, aho hari hateraniye abantu basaga 100 mu birori byo gusoza umwaka. Hapfa abasivili bagera kuri 27 barimo abana 2, abandi 31 barakomereka. Meya w'umujyi wa Moscow Sergei Sobyanin yavuze ko mu ijoro ryo kwa gatanu drone 26 za Ukraine zifite ubushobozi bwo kugenda intera ndende zashenywe ubwo zageragezaga kwinjira mu murwa mukuru wa Moscow mu gihugu cy'Uburusiya.
yandi makuru hakomeza kugenda avugwa menshi cyane. Hanyuma rero mbere gato ko tujya kuri inkuru reka mbaze babwire ko Alliance Fleuve Congo M23 ikaba yashinje RDC gukora jenoside. Ihuriro rya M23 ryamaganye ubutegetsi bwa RDC bukomeje kwamamaza ibinyoma no kuyobya abaturage hagamijwe guteza urujijo ku ruhare rw'iki gihugu mu bikorwa by'intambara n'ibigize jenoside. Itangazo ryashyizwe hanze na AFC 23 kuri wa kabiri Mutarama 2026 ryagaragaje ko ubutegetsi bwa Kinshasa buri kugerageza kandi kungukira ku gukura ingabo mu bice igenzura ubukaho ikakoresha mu buryo bwo kugaba ibitero mu bice bituwemo n'abaturage benshi. Byakomeje rigaragaza ko ibyo byabaye by'umwihariko mu miji ya Uvira na Makobola aho ingabo za leta zakoze ibikorwa by'urugomo bukabije ku bagore ndetse n'ubujura bukorwa ku buryo rero buhoraho. Alliance Fleuve Congo M23 yongeye kandi kwibutsa ko ibitero by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo mu bice bitandukanye kandi bituye cyane nka Kamanyola, Luvungi, Sange n'ibindi bice bihakikije bigira ingaruka zo gutwara ubuzima bw'abantu. Nko muri Kamanyola gusa hapfuye abantu 8 abandi 55 barakomereka. Uyu mutwe wakomeje ugira uti muri Uvira mu gihe cy'imyigaragambyo y'amahoro yateguwe n'abaturage b'abasivili ku itariki 22 Ukuboza 2025 ingabo zifatanyije n'ubutegetsi bwa Kinshasa zakoresheje intwaro zikomeye cyane mu gutatanya abigaragambyaga. Ibi bikorwa byateje akaga gakomeye ku buzima bw'abasivili kandi byari ukuhonyora bikomeye cyane uburenganzira bwabo bw'ibanze. Hanyuma vice gouverneur w'intara Kivu y'Amajyaruguru Manziwiri yagaragaje ko abasivili bakomeje kwicwa abandi bagakomereka nyamara kandi ari abantu Tshisekedi yiyemeje guhagararira. Ati abo nawe Tshisekedi yasezeranyije gushyigikira avuga ko azabana nabo kugeza ububabare bwabo burangiye, ariko aho kumva ibibazo byabo uyu muyobozi wabo ati w'imburamukoro yahisemo gukoresha miliyoni ku ndege z'intambara drone mu rwego rwo kugerageza guhindura uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahantu h'ikidaturwa. Abaturage bo mu burasirazuba bazakomeza kurwanya ubu butegetsi bw'abicanyi kandi bazatsinda. Alliance Fleuve Congo M23 kandi yamaganye bikomeye cyane kwica nkana amasezerano y'agahenge, ibyaha by'urwango ndetse n'iyicarubozo rishingiye ku moko, kimwe n'ibitero bikomeje kandi biteguwe bikorwa n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ku ikubitiro byayo n'abantu hatuwe n'abaturage benshi byaba ibyo ku butaka, mu mazi cyangwa se mu kirere. Yanakomeje kandi yamagana bikomeye cyane imvugo z'urwango zavuzwe n'uwari umuvugizi w'igisirikare cya FARDC General Major Sylvain Ekenge Bomusa mu kiganiro cyatambutse kuri radio na televiziyo by'igihugu ku 24 Ukuboza 2025. M23 yibukije kandi ko bihabanye n'amahame y'umuryango mpuzamahanga ku kurwanya jenoside yemejwe mu mwaka w'1948 n'andi. Yongeye kugaragaza impungenge n'ibimenyetso by'ibikorwa bya jenoside ikorerwa abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo biteguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, hamwe ndetse no gukwirakwiza ku bushake imvugo z'urwango, kubaheza, kubarenganya no kubakandamiza mu buryo buhoraho. M23 kandi yashimangiye ko iri ku ruhande rw'abakomeje kugirirwa nabi kandi ko izakomeza kugira umuhati wayo wo kwirwanaho kurengera umutekano w'abatotezwa icyubahiro cyabo ndetse n'uburenganzira bwabo. Ikaze rero muri aya makuru ku buryo burambuye ku nkuru yacu rero ivugwa ku byerekeye ifungurwa ry'umupaka w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeze umunsi ku itariki ya 3 kwezi kwa mbere 2026 aravuga yuko u Burundi buravuga yuko bugomba gufungura umupaka wa Gatumba hamwe n'imipaka y'u Rwanda. Leta y'u Burundi yatangaje ko idateze gufungura vuba umupaka wa Gatumba uhuza iki gihugu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ishimangira ko mu gihe ari ibiganiro byaba ku mpande zombi biteguye guhita bafungura umupaka vuba na bwangu ndetse n'imipaka y'igihugu cy'u Rwanda igahita yafungurwa, hanyuma ibikorwa by'ubuharane bigakomeza. Ariko hagati aho ngaravuga ngo mu gihe ibyo biganiro nta musaruro byamaze gutanga, ariko bavuga ko bari open cyangwa se biteguye kuganira ku icyo aricyo cyose cyatuma imipaka ifungurwa. Iyo nayo ni intambwe nziza kandi ni ikintu cyiza cyo kwishimira muri rusange, kuba bavuga bati twe twiteguye ibiganiro bigamije kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo umupaka ufungurwe. Ariko kandi bavuga ko mu kwezi gushize nibwo u Burundi bwafunze umupaka nyuma y'uko inyeshyamba z'umutwe wa AFC 23 zari zimaze kwigarurira umujyi wa Uvira wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Icyakora nyuma y'icyumweru uriya mutwe wavanye ingabo zawo muri Uvira nyuma yo kubisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka
CNDD-FDD riyoboye Burundi Reverien Ndikuriyo yabwiye abanyamakuru ko uriya mupaka uzafungurwa ari uko iyo Burundi n'u Rwanda imaze umwaka ifunzwe nayo yamaze gufungurwa. Yagize ati Uvira hafunzwe nk'Gasenyi, ati hafungwa nko kuri Ruhwa, ati nimuze muvuga ngo ejo nzajya Uvira, ati gukora iki. Ndikuriyo kandi yavuze ko mama 23 atariyo yari yafashe Uvira ahubwo ko yafashwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ati ibi bya Uvira, ati nababwiye ko ari u Rwanda, ntiwabonye 8 umunsi ati bafata Uvira, ati nimwabonye ko ari imodoka z'u Rwanda zazanye amavedete, no kuva ubwato buto buto, ati bunyaruka, ati iyo mu mazi ntayo mwabonye se azana mama 23. Reka sha, ati n'u Rwanda Uvira si mama 23 yayifashe n'u Rwanda. Uyu mugabo kandi yavuze ko Burundi bukomeje kwibaza icyo amasezerano y'amahoro ya Washington amaze, ati ni ubu turacyabaza amasezerano avuga iki. Amerika nivuga ngo byananiye ibyo, ati nahagarariye byananiye, nimwibereho aho tuzahira tumenya uko rero ibintu bipanze kandi bizamera neza. Uyu mugabo kandi yemeje ko ingabo z'u Burundi gohereje muri Kongo Kinshasa zikiriyo, ndetse ko iyo zigiyeyo leta ya RDC ariyo izimenyera buri kimwe cyose zikenera nk'uko yagiye abivuga. Yitwa Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru umuryango cyangwa se umugambwe wa CNDD-FDD usanzwe uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma dukomeje turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa ku munsi w'ejo. Kandi uyu mugabo witwa Reverien Ndikuriyo nawe yavuze andi makuru akomeye cyane. Ati Burundi buhanze amaso avoka nk'umuti w'ikibazo cy'ibikomoka kuri peteroli icyabuzonze. Uburundi biciye mu ishyaka cyangwa se mu mugambwe wa CNDD-FDD uyoboye iki gihugu bwatangaje ko bwiteze ko ikibazo cy'ibikomoka kuri peteroli kibwugarije kizaba cyamaze gukemuka mu myaka iri hagati y'itatu n'ine iri imbere, biciye mu kugurisha umusaruro wa avoka bwahinze hanze. Byatangajwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri wa gatanu ku munsi w'ejo hashize. Kuva muri 2020 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yageraga ku butegetsi, Burundi bwakunze guhura n'ikibazo gikomeye cyane nini gishingiye ku ibura ry'amafaranga y'amadevize ndetse n'ibikomoka kuri peteroli. Ikibazo cyagize ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'igihugu gisanzwe rero kiri mu bya mbere bikenye ku isi ndetse no ku mibereho y'abagituye. Ariko kandi Ndikuriyo kwa gatanu yavuze ko hagati ya 2029 na 2030 ikibazo cy'igitoro kizaba cyamaze kuba umugani, bigizwemo uruhare n'urubuto rwa avoka. Ati niba mubona ko mu Burundi hakiri ikibazo cy'igitoro kidahagije, mwihangane kandi mwibuke ko hasigaye imyaka igera kuri 3 tukagira igitoro ku bwinshi, biciye umuhate wo guteza imbere umuco wa avoka. Bitarenze 2029-2030 tuzaba dufite umusaruro wa toni miliyoni 1 cyangwa ibiro miliyari bya avoka bizatwinjiriza amadevize menshi cyane. Ndikuriyo yavuze ko nk'intara ya Butanyerera iherereye mu majyaruguru Burundi yahinze ibiti bya avoka birenga miliyoni 10, bikaba kandi bihagije ngo Uburundi buzabone amadevize yo kugura igitoro n'imiti. Yunzemo ati ibikorwa biruta amagambo kandi ishyaka rya CNDD-FDD riri gukora mu misozi yose yo mu Burundi ndetse no mu bice byose by'igihugu tubafite ibiti bya avoka n'ikawa, twiteze ko biri muri gahunda yacu y'ibyo twohereza mu mahanga. Ni Reverien Ndikuriyo. Menyani makuru mabwire ko kenshi iyo havuzwe uburyo ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwibitse urwango ku banyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane abatutsi, hari ababikerensa nubwo uko bukeye nuko bwije ibihamya byigaragaza. Benshi babyibuka nk'ibyabaye ejo ubwo mu Kwakira 23 imitwe itwaje intwaro irimo iyo Munyatura, Maimai na FDL batwitse inzu zigera kuri 300 zo mu mudugudu wa Ntulo zigakongoka. Abaturage baho baziraga ko baba bafitanye isano n'abarwanyi b'umutwe itwaje intwaro wa mama 23. Ibi abayobozi ba RDC kandi babyinye amaso ndetse n'umuryango mpuzamahanga wigira nkaho nta cyabaye. Ni kenshi ku mbuga nkoranyambaga hagiye kandi hagaragara amashusho abaturage ba RDC batwika bagenzi babo bo mu bwoko bw'abatutsi nk'abo ubwo ubushinyaguzi rero budahagije bakarenzaho kandi bakabarya. Ibyo rero byajyanye no kubica, kubaheza, kubahotera n'ibindi bikorwa bibi cyane byatumye bamwe bari bava mu byabo bagahungira mu bihugu bitandukanye. Nko mu Rwanda harimo abamaze imyaka 30 mu buhungiro n'abandi bagiye kumara hafi 1/4 cy'ikinyejana batazi wabo kuko bavukiye mu buzima bubi cyane bw'ubuhunzi. Nubwo ibyo byose byarengejwe ingohe,
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bishyigikiye bikica amatwi, ahubwo hakavebwa abicwa baharanira kwirwanaho. Umugambi wo kwica abatutsi bo muri Kongo bikozwe n'ababayobora wagiye hanze binyuze muri General Major Sylvain Kenge wari umuvugizi w'ingabo za RDC. General Major Sylvain Kenge yavuze amagambo yibasira abatutsi, agira n'avuga ko gushyingiranwa n'umututsikazi bisaba kwitonda kuko mu gihe cyo kubyara azana mu rugo bene wabo akaba ari bo babyarana. Nubwo RDC yihutiye kandi kumukura mu nshingano n'ibihugu bishyigikira bikihutira kandi kwamaganiza imvugo z'urwango kwari kwiyererutsa kuko uyu musirikare atabyitekerereje, ahubwo ari politiki yashinze imizi mu butegetsi bwa leta ya RDC. Nubwo rwari rusanzweho urwango, RDC yanga abaturage bayo b'ubwoko bw'abatutsi rwafashe indi ntera nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ubwo leta ya RDC kandi yakiranaga yombi interahamwe n'ingabo za Habyarimana zayikoze bimukana ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi. Aba baje kandi kwirema mu mitwe yitwaje intwaro yagiye ihindagurika umunsi ku wundi kugeza bahindutse FDLR ikomeje kandi kujujuba abanyekongo ihawe uruhushya na RDC. Abayigize babanje kandi gushinga umutwe witwaje RDL uza kuvamo Alil ya mbere, Alil ya kabiri, bamwe bajya kandi mu majyepfo ya Kongo, abandi baguma muri Kivu, baza kandi kongera guhura, baje no kugenda kandi batatana bajya muri CNRD ndetse na Rode Runana. Iyi Alil niyo yaje rero guhinduka FDLR muri 2000 nyuma yo kwihuza kw'iyo mitwe. Uko leta ya Kongo yagendaga kandi yegereza abo muri FDLR n'ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi yacengeye mu buyobozi bwa leta ya RDC, maze abatutsi bo muri Kongo batangira kwicwa koko. Ibi byatumye rero abenshi bicwa, abarokotse bahungira mu bihugu by'abaturanyi, aho kuri ubu mu Rwanda habarurwa impunzi z'abanyekongo zirenga 120,000. Ibyo bikorwa bimaze imyaka irenga 30 n'ubu biracyakomeje. Uwashimuswe akanuzwa sida yihamya simusiga by'amabi ya FDLR ndetse na FARDC. Ubugizi bwa nabi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abambari bayo bugaragazwa na Mwiza, no kuvuga izina ryahinduwe kubw'umutekano we. Uyu amaze umwaka ahungiye mu Rwanda kubera amabi yakorewe na FDLR ishyigikiwe na FARDC no ku gisirikare cya Kongo. Amezi 6 mbere yuko ahungira mu Rwanda yashimuswe n'abasirikare b'umutwe w'iterabwoba FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda, bamumarana amezi 6 bamusambanya ku gahato ngo barumva uko umututsi aryoha. Byaviriyemo uyu mubyeyi imyaka 40 ubumuga no kwandura indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina. Uyu mubyeyi uba muri imwe mu nkambi zo mu Rwanda, ubuhamya bwe kandi yabugarutseho ubwo yari mu myigaragambyo yamagana imvugo za General Major Sylvain Kenge imaze iminsi ikorwa n'abanyekongo bahungiye mu Rwanda. Yashimutanywe n'umukobwa wa musaza we, bakuwe ahitwa Ishangi bajyanwa ahitwa Ikirorirwe muri teritwari ya Masisi nk'uko uyu mubyeyi yagiye abivuga. Hanyuma kandi yashimutanywe n'umukobwa we, avuga ko bombi basambanyijwe n'abo basirikare, ariko umukobwa musaza we bikarangira bamwishe. Ati baramfashe, ati baranjyana bamarana amezi agera kuri 6 banyita ngo ndi umututsikazi. Ni FDLR ati yanshimuse ngo ndi umugore wa mama ko ya gatatu, buri wese kandi yarazaga akankoresha icyo ashaka, nta kuma amazi nta kugira gute. Nicaraga nigunze nagira uwo mbwira, bakambwira ngo nitabaze Kagame wanjye aze antabare, ariko muri byose nkabwira Imana. Ati buri wese akaza agakubita mu mutwe, yaba n'umwana akaza akansambanya kuko yabaga afite itegeko yahawe. Muri ayo mezi 6 hari umusirikare wo mu gace avukamo wamubonye, baramenyana, amubwira ko azamutorokesha. Ubwo mama 23 kandi yagiraga hitwa Inyamitabo, abasirikare ba FDLR babwiye uwo musirikare ngo najye kwica uyu mubyeyi icyo akora, kuko yari yarahuye n'ibibi byose yumvaga icyamwica cyaba kimuruhuye. Ati angejeje kuri Bishoga arambwira ngo ntabwo nkwica, amaraso yawe ntazayabazwa. Nibwo yantorokesheje. Tugeze Inyamitabo dusanga hari abasirikare ba mama 23. Ntabwo rero nasubiye mu rugo kuko nari namenye ko papa bamwishe, abana banjye ntazi aho bari. Uyu mubyeyi yakomeje kandi guhunga, yisanga mu nkambi y'agateganyo ya Nkamira. Yarahunganye bikomeye cyane bijyanye n'amabi yanyuzemo. Mu Rwanda yagiye muri gahunda ya mvura nkuvure, ndetse ahamya ko bigenda bimufasha kongera kandi kwisanga nubwo bigoye bijyanye n'ibihe bibi cyane yanyuzemo. Ati ubu nibwo rero ndi kujya numva bigenda binshiramo, nasambanyijwe n'abasirikare barenga 100. None se buri wese abakuru barazaga, abana bo bakaza,
n'ababarinda bikaba uko tibaje kumva uko umututsi amera, ati nabikuyemo virusi itera sida n'ubumuga ubu mfata imiti. Nyuma abana be baje kandi kuhamusanga amenya ko se n'umugabo we bishwe n'igisirikare cya Kongo gifatanyije na FDLR. Uyu mugore ushima uko yakiriwe n'uko yitaweho nyuma yo kugera mu Rwanda, asaba amahanga ko yasaba ubutegetsi bwa Kongo kubareka gukomeza rero gutoteza abanyekongo b'abatutsi nk'uko yagiye abigarukaho. Uyu mubyeyi ko yanyuze mu nzira y'umusaraba. Mu yandi makuru, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko Amerika izatabara mu gihe Iran yakwica abari kwigaragambiriza uburyo ubuzima buhenze muri iki gihugu cyo muri Aziya. Bwana Trump yavuze ko abari kwigaragambya bari kubikora mu mahoro nta mutekano bahungabanyije, bityo ko Iran nibibasira nta kabuza na Amerika izatabara. Trump abinyujije ku rubuga rwe rwa Truth Social yagize ati Iran niramuka irashe cyangwa se ikica abigaragambya nk'uko bisanzwe bikorwa, Amerika izaza kubatabara. Turiteguye kandi dufite ibisabwa byose. Umunyamabanga mukuru w'inama y'umutekano ya Iran yitwa Ali Larijani yatangaje ko Israel na Amerika aribo bari inyuma y'iyo myigaragambyo nubwo nta bimenyetso yigeze atanga. Witwa Larijani abinyujije kuri X yagize ati Trump akwiye kandi kumenya ko kwivanga kwa Amerika mu kibazo cy'imbere mu gihugu bingana no guteza akavuyo mu karere kose no guhungabanya inyungu za Amerika mu karere. Amerika ikwiye kumenya ko Trump ari we watangije ibyo kwivanga mu bibazo by'imbere muri Iran kandi bagomba rero kurinda abasirikare bayo. Umujyanama w'umuyobozi w'ikirenga wa Iran witwa Ayatollah Ali Khamenei Ali Amkan yaburiye Amerika ko nivanga mu bibazo bya Iran itazabyihanganira kandi itazatinda kuyisubiza. Muri Iran hashize imyaka abaturage bigaragambya bagaragaza ko ubuzima buhenze ndetse ko ubukungu butifashe neza, bigatuma rero haba ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ubukungu bwa Iran kandi bumaze igihe cyane bujegajega bitewe n'ibihano bikomeye cyane Amerika yayishyiriyeho kuva muri 2018, niko amakuru akomeza rero kugenda bigaragaza. Byinshi cyane rero bikomeza kugenda bivugwa muri rusange, cyane bikomeza kugenda bivugwa. Reka mbashimire cyane rero, mbifurize kandi kugira ibihe byiza, mbifurize kugira igitondo cyiza n'umunsi mwiza muri rusange. Hanyuma akamabwira ngo mwiba mutarakora subscribe muri banditse ijambo subscribe mu kuboko kw'iburyo cyangwa se sabone mu kandi kuzagera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ibiganiro byacu bigiye bitabagiraho ako kanya. Turaza gusubira kandi mu makuru masaha ari imbere. Mukomeze mugire umunsi mwiza.